even good even. Me video be part 1. We and part 2. Sister and brother, me ka koduru say ahohoma omoba asase we so on the soro. Me kira mo ade simple be. Telephone na ekura ye no. On the computer, laptop a ye use no. Yankopon obo ni wiase bo na asase ebo nsuo bo nwia no. Anye telephone ama wiase. Se uye banyansafo a ese otena se na hu se na ade ekura me hai. Eye de ni biwo America, biwo Ghana, meeting ne kasa. Eye mfnama ahonhom netna security telephone ye use. Nti se wo hunu se telephone iPhone oba ye na wotwe ne wo yaba oba na wotwe ne wo yaba na amafo guso eto oye tumi no omo brand ya omo ye nia ode iPhone 11 buy no ade chia bi pese honhom ni bi pese ono so obagidini na ode iPhone 12 aba na bi so de iPhone 13 aba na bi di Samsung Galaxy sana omo yenti course wa ye wo telephone so no nyina ekopo ase ansa telephone course wa ye nyina no ewo po ase. Let me tell the truth for you. Telephone course wa ye nyina ewo nsuo ase papa o boni o eye honhom ne control telephone. Nti wodi nkomo kura wo telephone so a you should be careful say wa hwe ni ye onkomo papa bi ubedi ubewie ne wabrabo asay bia ma contract woni bi wadamfo di honkomo woni ne ebeba contract na bereba na asay bia waresem bi de obewa na afre ni nua obo na mane se mi manya nipa bi wo ha woni de obe ne be ma na tinkense eye telephone aye yusu no eye demon kese emaye telephone eye demon kese ewo yabrabom ba ye nim menua aya momamo ani nawo na menimwe no emfa ye nkosi hwe hwe size vida ni wo make say make mu nsem a kirebo a ebe ya reho anya bi na kuno sister no eye pushing ne ordinary ko pushing na nyese bia yo noma bia ahonhom e pushing no na oye no ono na ahonhom no so asena gye ne kra afre ne nsem bibi biara ni ho a osikwa ansa na ade besi no wo point a osi wo bedua bode a ise wo tutu amana de sim na bode na benyini aso ansa na wanya so mfa so vida betna TikTok mo hwe no ma de e so sister na brabo first party tintra sa sister yentu owo nua owo maame owo papa owo adamfu a otunefo oni sa boy no kofa no sa gomes no obeye agent wo vida abrabo ba na onim aware de nipa ko hawo mu aware de nipa ko yedie mu aware de asundue ba nipa bi wo ho a obe ware wa se wa brabo onanse ono oba be se wa brabo no ntino sise oware e your wedding nipa bi ofasa ade we amechire no hon ni obe your wedding nti ade ne happy wa bi ontimi nka se ukunu ana wo yire ne se wa brabo ko be ni se wo yire atiase amwa ye ne ho ade wo yire wa hwe yire ka ne che se wo yire aware bebre ye contract me ka kire mo ne bi wo ho a obekwa aware na eye contract sa aware ne di wo be ko wuom aware na bebu amoye hiani aware na betete wa brabo se nipa na nware wa ontimi nya access to you to your life ontimi nya access into you ti me aware na misuro aware se ade wo wiase mani nyina aware very dangerous wo ware a woni be ma ne dampa so ba no ni ba ne dampa so ba ne be ya aduana mo wodi be ma ne be yi chop na mo wodi enti sa nipa ne eku a o se wa brabo o condemn wo o sink wa it is very easy to that person who catch bia nobody understand you
Sister and brother, no rather already kasachre me. Say me yes video. I don't have time to anybody. Say it will be asem, but a year futu. Mo betena app we so na mo aburu nua. Nua na mo boy no, anya wu dua na wo boy ni ku nipa no. Ahonhon ne contract ya bede aba no. Nti asem bi anten ne be ba asom e de ko back. Moma numa bi adwempa hene ne kese nipa di to no fo. Mo ahu. Ne size vida nso still na mafo gusu a edi nse hunu wo app we so. Sister and brother, bloggers, mama money now. Na saasi we yete so no. Enye easy. Telephone na ikura ye no, anye easy. Aware a ye pere no, anye easy. Se o ware a ka wo se wafa tumi a esone to abrabo so. Aware is a very dangerous thing in word. Aware is a very dangerous thing in word. You must be careful for your marriage. Aware BGB contract no dia be waro keke wani age wo bo se manya kunu manya yere aware wa hye wo ka omo ntimi nya access e wo ti wo ware a ma wo mpa ebo mi yetene wo ware a ma wo mpa ebo mi yetere na enye ise Benard provider no Benard provider ewu no eto so a eba de bia me bompa se awurade nyankopon emma nia ed ne emma yeso because Ghana suffer niwo Ghana there is no any one person to talk to me say obetuma say oye Ghana nyankopon afre no suffer papa bia ma TV so suffer papa bia emegina TV so suffer papa bia emegina kamlam ene ni nua nkoda ni nyankopon afre no mimi nyankopon na mini no onye saka nyame onye kohwini nyame na amakwa ne se meme awurade ho mekome ho no doubt mo hunu se Paul ni Peter konda mo hunu se Sakio oni Judas nem kra be ku hunu se bi ni bi konda mo Ghana sofu pie ni ho obitima ka jam se me ba be gina wa hudi ba chi yoro be fra awurade nyankopon there's no nothing se bi fra awurade nyankopon o mo akwaji o mu nuro na mu di o mo achi nti mu ni save mu ni bammo bani na buda ho bi owura mo tinwura ko sofu no gina ni mu woro ba bia nipa na obese mo no ono ni o mo ne nam nti de na wo bambo se wo ya de a obekope bambo afri sofu wo nko de fa ko aduro fa ko dinsire wo let me tell you for you most of you bia ni wa ofri awurade nyakobo bia ni wo tumi e wo Ghana wo ti wo do wo ni to sofu bi so wo do ho ko twere sofu bi a wo mi di nko asema wo ye kit your life nyame shram awurade nkama ho na as wo bi nya video obetie na wanya adwen sachera ahunu se ba bia wo no app no eye bronsanjam wadu ko atemuo na ye ka no app na eboba no ho ne atemuo ni free ya temuo no eye sa app na ye use ne ye atemu danam mo so da mo twene no nyakopon nka awurade inshraw awurade impeja se awurade be bi wani na ama waso a obetene ne na wadi na senso na wone na nante no krem na watamfo adi nkugo wani awurade inshraw